kei ngā awa whakatere ngā taniwha, kei ngā puia waiweranga ngā whā koropupu o tēnā muka, o tō tātou motu, arā te ika tapu a Māui tiki a taranga. Tēnei hau e mihi ake nei rā kia koutou katoa, tēnei anō hau e mihi ake nei rā kia tātou katoa. Kia ora everybody, appreciate all the likes, appreciate all the shares. The goal of this is to encourage our whānau to speak Māori, to give it a try, and to especially get used to speaking within your whānau. I truly believe that if we don't speak Māori in the home, that our language is never truly going to survive. What we want is for our language to be a primary way that we communicate with each other. My belief is that Māori, te reo Māori, should be just as easy, if not easier, to use than English. If we want to really make our language an everyday language, we need to be able to speak it just as easily as we speak English. Because if it's not, then we're going to always revert back to our mother tongue, which, you know, we don't like to admit, but our mother tongue is English. So throughout all these videos, you're always going to see me kind of paying attention to the amount of syllables. For a word to be user-friendly, it's all about the syllables. If it's a lot longer than the English counterpart, then the English word, then well, it's going to be easier to use the English. When you get into the heat of the moment, you're always going to revert to the easiest way to get your point across with the least amount of effort and in the shortest amount of time. We want to make it easy for us. We want user-friendly words. There's two types of language. The language that is used now, which is you have words that have been created, and then you have words that are borrowed words. Okay, so for that were used by our grandparents because there was no Māori words, so they've just transliterated the word. I believe the best words are the words that are easy to use. Whānau reo is focused on the easiest and the shortest way to get your point or your message from your mind to the person you're talking to. Nō reira, kei aku nui, kei aku wehi, kei aku whakatamarahi ki te rangi, koutou anō rā kei ngā tōpute katoa o te motu o te ao. Koutou e piri mai nei, e herea ngā tahitia mai nei ki tēnei te ierere ipurangi, e whakakotahingia mai nei tātou ki tēnei wāhi nei, arā ko tēnei whārangi pukamata ko te whānau reo. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui o ke ururoa, e nguha ai te ringa ki tēnei te kakau o te reo Māori, e whakatōkia mai ai ki roto i te pokapū o te kāinga. Tēnei rā te mihi, o tirā kia tātou katoa. Mauri ora.